Biyag, wenno patay. Tinapalabas, iti panagsubli ni Roldan, ijay bugalyon, nangaramid iti surat para kini Michael, at ilinaon na, ket ipakaamuna kuman no sa dino ti ayan na. Nagsubli nga rod daytoy ijay bugalyon, nga uray awan masnop apagturungan na. Kabayatan na, iti pasdek ni Solomon, agin insayo manen dagiti balod. At damat da Solomon kan ansot iti tirasa, agin inom ni Solomon iti arak, kabayatan at tan-awan na dagiti agin insayo. Ket nakunana, nga idispatsadan dagiti basit ti baal na iti laban, apakay ramanan ni Michael. Ngem kuna ni ansot, adi rombeng apatayin da ida, no diket taraknen dakit di ida. Itagagayem, adtoyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Wen big boss, di yu patayin ida. Nang runa ti ubingan ni Michael, gaputan na siglat dayjay. Sana nagbidot ni Maskay ang nangawag ken kuana iti siglat. Kasta? Taraknen tayo kiti, big boss. Ken kasapulan tinaan anay a panagsanay. Saan amabalin, ansot? Big boss, Isupay apakpakanan. Tigayat ko, patayem ida iti sango. anya? Nabayagdan dito'y pastek ko. Ang maging gaita, di dapay lamakabaal. Big boss, sana nalakati agadal iti laban. Uray da kayo, big boss. No agadal kayo ti panakilaban. Naimbag, no madaaran nyo ti sakit ti bagbagyo. Anya? Saan ati ipapatay da ti solusyon, big boss? No di kat ti panagsanay da naimbag. Big boss, ikakadipay ti basom. Sige, ansot. Kaya't kupay ti uminom. Solomon! Patayin na kon! Paltugan na kon! Patayin na kon! Ayop ka! Hoy! Sudje! Ano kan? Solomon! Paltugan na kon! Awan sirbi ti biyag di ti pastik mo! Ayop ka! Hoy! Sudje! Isortan mo tayo tam! Kamangan mo panggaglakan ni Big Boss. Kat ipay-pay surat ibang paltugan ka. Oh! Uray mataya kon! Ay, umay ka gitin! Ay! Umay ka! Umay ka! Diyak iguyod! Kaya't kung timatay! Agbalan sakit din tayo dya tao, ansot. Kaya't nan sakit dia talaga ti matay. Saan yun nga ikan kano, big boss? Oh. Bayan nyo lang. Bukbukak pa iti baso yung big boss. Sige, hanggang maguray ka. Itay payakas na agragot ka amabarte ka. Anya? Kwa? Ni big boss mat. Saan mo ta? Sigud mo't akas Twitter aramidak. Idi pay lang. Bueno, bukbukam ti baso kansot. Punwam, takayat ko pa ito uminom. Ariglado, big boss. Aday ta, big boss. Sige lang, big boss. Nasayat mo't. Tapno mabartek ka. Kat maturog ka. Asino diyag pukpukaw itay pitong? Ni Sudje, busansot. Sa dino tayo na. Aday ti pagtuturugan mi abalod. Apay ngagpukpukaw itay. Naumangatan iti biyag na dito ya. Iswa, kaya't nanti matay. Nangag ni big boss ti panagpukpukaw na. Paltugan na kuman. Ngam na atipak. Ah, Mapanak itian na. Takasarita. Saan mo nga ulitan tinaramid mo? Di mo pagpungtutan ni Big Boss.
Tamang ano paltugan na ka. Paltugan na ko ta! Kaya't kung timatay, sige, inkayawan ti ayab abus mo, tagpinalas kami. Anya? Ikatan na ti armas na, taglawan kami iti mano-mano. Di mo ko makaritan ni Big Boss, Suji. Relax ka lang. Anya relax, inkakit di ayawan, taglawan kami. Basta awan inarmasan. Bulagak tubay. Anya? Ay sus! Di kag pakamatay. Tauray nakapupok kayo dito'y pasdak. Mayat pa'y lang ti agbyag. Iswa di mon ulitan tinaramid mo. Kahit libig mo ngay, may magtasan na bimaba dito'y ground. Kahit dinusa na ni Soji. Saan? Nakaaduna itay ti minum iti arak. Iswa day jay. Nabartak. Kat intulod kon iti silid na. Tapno maturog. Nasayat nga rin no kastabos ang sot. Pitong. Pagsanayan nyo na imbag. Dagiti awan paibal na itilaban. Delikado. Amangan no matodas da. Ah, Nang runa ni Michael. Napudot ti dara ni Big Boss kenkwana. niya. Wan pitong. Kayat na nga idispatsak. I-dispatcham ka nun ni Michael. Wan. Ah, Patayok kanu iti sango na. patasin na nga ramidan ti kasta. Pagungganak. Matay no matay. Isungarod ako na nga isuruyo na imbag. Dagiti nakapsot pa lang itilaban. Narigatan. Amangan no addamanen mapugsat ti angus na kada kayo. Ti ayop a Big Boss. Kaya't nakgayam nga ipapatay. Juan, yak kumakayat nga ibagakan ka. Nga maskin nga mamuam da ito'y Michael. Iti kasta. Amum tira ramidam. Ayop day jay a Big Boss. Nalablabas pa ngam ayop ti kayarigan na. Kay makunak. Ipursigil kaya ginsayo. Tapno makita na nalaingkan. Mang Pitong, Panipod dita. Si putam ni Big Boss. No, umay dito yayon tayo. Aglamang ka. Aglingad ka. Tapno di na ka makita. Tama nga, no ipaypayso na. Timang paltukan ka. Mang Pitong, Ha? Nagluluwa ka, Michael. Mang Pitong, Michael. nukuma. Ta si bibiyag pa'y dagiti naganak mi. Nalabit. Adda ako maitay ti pagadalan. Kansan kumamat ang marigrigatan ni tati kabsat kong agmay-maysa. Nalabit. Nasayat ko matibiyag ko ita. Kat awan ako maita dito'y pasdak ni Big Boss. Ah, Michael. Wano? Kastoy ka di tigasat ko. Ti maparigat pa'y ngaw mo na. Sakbay ti ipapatay ko. Ah, Kaya't nakapatay ni Big Boss, Mang Pitong. Kaya't nasawan. Pagdua-duaan itan ti biyag ko. Nuagbayagak dito'y. Wano saan? saan, Michael? Saan na mabalin na patayin na ka ni Big Boss? Matayak pa'y nga umuna. Sakbay, ang mapasamak na ita. Mang Pitong. So, Pastor Michael, kung nasa mundo gitalwan, naskan ngagbalin ka na tibkar. Itibagi, kan, panunog, Mang Pitong. hindi ka danag. Kabayatan nga dak, may dito'y pasdag. Salakniban ka. Itay pa nga tugtugawak dito terminal. Awan ti mapanunot ko at pagturmat. Sa bagay. Agi na nakpay. Tanapan mo ka nagnag na.
malagip ko man ang tisura. Sige, lumaban ka ito yan. Dagiti Mimbati na padaya. di kalapaw. Nga iti ka nito ngagsubliak man bilang dito'y bugalyon. Kat mapanak lang iti pagtagilakwan da. Kumata ngayon. Mabain na ka mapanijay. Itlog po ka. Kabain ko dagiti naganak na. Itlog po ka dito. Itlog po ka. Amangan no ko na indagun gundawaya. Tiki na imbag ni Layla. Adita, nasit ka akong tilakay. Padasag tagdamagkan ko na. Tata, mabalin ka di tagdamag? Anya ka di day ta, balasang ko. Sakbay na agtugawak pa dito'y paraangam ha, tata. Win kasla nabannog ka. Tata, Siyak ni ermitanyo. ermitanyo? Wen, ermitanyo tinagan ko. Iso atata ermitanyo kunam kanyak. Tata, ermitanyo? Ada ka di am-am mo yung agnagan itibogan? May sa apakat. Kat, ada duwang apo na alalaki. Singin da. Bugan. Bugan tinagan day di asawak. Ha? Nabayagan anatay ni Bogan. Tasinang dutay ba kami? Ha? Natayan, tata? Wen, isungarur nga agmay sa itang agbibiyag. Gaputa awanan ni Bugan nga asawak. No kasta, sa bali nga rod. Si bibiyag ni nanabogan na sapsapulag. Kat addaan iti duwa nga apo alalaki. Kat singin dapay. Awan ti amok abugan adwa ti apuna balasang ko. Sige nga rod, tata ermitanyo. Agpakada agpay. Padasag ti agdamag iti sabali. Agyaman agmanan. Diyos ti kumuyok ka balasang ko. Diyos matiagbatikan ka, tata ermitanyo. Sige, busta to! Busta! Padaman Ate, dito ate, ti pinusta lumaban ti na, laban dito kalsada. Awan na tati sa bali pagkwartaan da. Oh! Sino pa iti makilaban, ha? Kita na, sino ti lumaban dito? Laban dito. Amangan numaba ka. Yan, lumaban kayo! Jak isugal ti kwartak. Yan. May mayat pa ti antay bulbulsak. Hoy! Siga! Lumaban ka kadi, ha? Saan? Dahil titigit dawag, itinagan ni Jesus. Amen. Agyamanak. Makaturog ak matlangan. Maturog akon. Tanalpasak mata nagkararagan. Nakaturog mata ni Ina Linda di Takatrena. Talaga makaturturog ako. Sige, Rosana. Itulog mo nga ipanaw ni nanabogan dagiti anak mo asingin. Saan? Diyak kaya tamaya dayo dagiti anak ko kanya. Matay da no agbayag tapay dito eh. Saan? Mayang-mayatan adi mo idamadanaan. Basta agbayag dalakit di. Ngunti matay da dito eh. Amangan mo iti panagriing mo yung tumbigat. Kat awan dan iti abay mo. Saan? Dagiti anak ko! Anak ko! Saan? Anak ko! Saan? Takainap. Anya ti mapaspasabak kan kabalasam ko.
Ina. Awan, nagtagtagainap paglaan. Anya tinay tagtagainap mo, tagsang-sangit ka. Kuha, nana. Dagiti anak ko. Ala, ituloy mo kitten, ti maturog. Wan, ina. Adtoy ti tsaam balasang ko. Agtsaa kapay. Tapno mapudutan tarusok mo. Agyaman ak ina Linda. Anya ka di tagtagainap mo iti rabi eh. Tapay ngagsagsangit kapay. Dagiti anak ko anaya dayo kanyak, nana. Diyak kano kayat amaya dayo da kanyak. Ngam kapilitan. Gaputan wag talina da kanyak. Matay da. Ha? Anya ngay day taatag takainap mo. Ngam ti tagtagainap no maminsan. Pudno balasang ko. Ina. No daddo mamat. Agbalinday taapaltiing tapno makasakbay tayo. Adamat dagiti pudno apasama ka may tagtagainap tayo. Adamat dagiti saan apudno. Dagitay awan serbina at tagtagainap. Ina. Katday ta at tagtagainap mo. Amirisum ana imbag. Taamangan kitdimot no may sa abalaag kan kaday ta. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas, itipasdek ni Solomon, adda may sa abalod ang nagpagunggan, kat impukpukaw na, apatayan langan ni Solomon. Paltugan ko man ni Solomon, ngam inatipan ni Ansot. Nasakit mo tinakam ni Michael, ken makarik na itinalaos agura, gaputan na amuan na, akayat nga ipapatay ni Solomon. Ket dita, inay-ay na tibagina. Ano kumangamin at dapay nagannakda itikapsat na. Awan kuma itipasdek ni Solomon, ken nalabit apagadalan ti ayan na. Inay-ayom at ni pitong daytoy, ket kuna na nga aginggang adda itipasdek. Iso, timang salaknib ken kuana. Iti sabali abangir, nagtagtagainip ni Rosana, ket dagiti singin nga anak na tinaitagtagainip na. Impaka mo na nga ro daytoy iti baket, apakidagdagusan na. Ket nako na ti baket, nga dadagiti tagtagainip nga agbalin apaltiing, iti masiknan. Itagagayem, adtoyen tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! No daduma. Agbalinday taapaltiing tapno makasakbay tayo. At dadagiti pudno pasamak ang maitagtagainop tayo. At damat dagiti saan apudno. Dagitay awan serbina at tagtagainop. Ina. Katday ta ana itagtagainop mo balasang ko. Amirisam ana imbag. Tamangan kit dimot no may sa abala akad ka. Amangan no adda kayat na nga ipasimudakag. Ina. Ala. Igupam kit din ta tsaam balasang ko. Tamangan no lumami ispay. Taintod madamdama agar bosartan. Wan, ina. Saan ko amalipatan tinaitagtagainap ko itirapi? Oh, Diyos ko. Pakasarakak kadagiti anak ko.
Kananya ti kayat asawon day ti tagtagainap ko idirabi. Pudno day jay apasamag. Ngam apay anak hitak iti tagtagainap ko. Adda nga tamadi nga ipasimudaak na. Saan ko maamot, Diyos ko? Saan ko ma? Italag ko kan ka ti amin. Iji abanda ti pagturungak. Adda balay amasungadak. Padasag ti agdamag dita. Bareng am-amuda ni nanabogan. Kumusta ni Fatima, Doray? Kas iti sigod, boss. Adda iti silid na. Agpupupok man lang. Tapay. Ay, amoy umatay jay. Adda kumarwan na. Nadaduma. Nasayati mad na. Ngam nadaduma. Sabali mat ti panagsasaw na. Kan managpungpungtot. Anya? Hindi kayagdanag, boss. Tatalagaan na pasnag iti panagadal na. Pulos asaan nga agabsent. Nasayat. Kat ito, sigurado agbasbasa manen iti libro na. Nasayat, Doray. Mangipanak tulat na iti kanin na. Ada ka di pa ikwartayo? Awanan, boss. O sige. Ikang kayo iti kwartayo. Ken itad kumutten ti sweldom. Agyaman ak, boss. Kanayon ko anayunan ti sweldom, Doray. Gaputaan mo, adi mo baybayan ni Fatima. Uwan, boss. Agtalag kayo kanya. Ngem nagkibaltang ka, amumon ti mapasamakan ka, Doray? Amok, boss. Isungarod nga uray sana kun nga agdalos no daduma dito mansyon. Tani Fatima ti asikaswak. O sige. Inakpay kasarita ni Fatima iti silid na. Kalpasan na? Itad kun ti sweldom. Ken ti para iti abastoyo. Sige, boss. Sige, boss. Agmerienda ka pa, sakbay ang pumanaw ka. Menggo Diyos day tayong saganak. Tay sumat ti kayat ni Fatima. Jacket dayta. Lemon juice ti kayat ko. Sige, boss. Inak mang puros iti lemon di talikod ti mansyon. No, maurayo Saanan? Inakon. Boss. Palagipan ka manan, Doray. Kanayon nyo nga ikandado ti gate. Nga uray adda kayo dito'y unag ti mansyon. Un, boss. Diyak maliwayan day ta. Nasayat. Boss. Iti na minsan. Kaya't ni Fatima asumarungkar kami jay pasdakyo. Ngam saan kami anatuloy. Anya? Apay, boss. Ipalubos yu ka bilang amapan ijay ni Fatima. Saan? Jak kayat nga umay kayo ijay. Ibagam day taken kwa na, Doray. Uwan, boss. Sige. Inakon. Sumurot kay Terwar. Tailak munto tigay. Dayta tilaglagipin nyo! Saan nyo agamden apagpungtutan ni Big Boss? Narungrungsot pa hingam ni Maskay ni Big Boss. Iso atong palan nyo amin ti kayat na. Ulitot! Di nyo pagpungtutan ni Big Boss. Tapno saan kayo amatay? Aging gaita. Saan pa yan nagsubli ni Big Boss? Boss Ansot. Wen, nalabit as sinarungkaran na tirancho ken asyendana. Naglaka ko man ti aglibas ita, Boss Ansot. At dagwardya iti nalawa a gate pitong. Talo iti ruar, ken talumet iti uneg. Ket pasig da di armas. Sige, pitong. Inakon iti pasdag. Panawan kayon dito ground. Isuruyo dagiti nakapsot iti laban. Juan, Boss Ansot. Agluto kami kadagiti kakadwak at agaluto.
naglaing ka nga glisi, Mang Pitong. Sige lang, Michael. Ipakat mo. Tinasursurom, ah? Diya! 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 Anay! Nakugtaran ka, Mang Pitong! Awan! Anay! Nagsakit! Hanggang... Amayat! Limayin kan, Michael! Ha? Wan! Hanggang sigilat pa! Agin sayo ka! Sige! Ulitin ta! Agis paring! Sige, Mang Pitong! Diya! 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 Ito, Michael kan Suji. Da kayo matiagis paring. Aglaban kayo. Ngam saan yung ipay-pay suwa. Ang mga no sobraan nyo matipig sayo. Kat masaktan titunggal may sakada kayo. Mang Pitong? Sige, irugi yun. Saanan? Ala, danugam la tatirobak, Michael. Sige, Ha? danugan na klata. Aguma ka. Anya? Wen, sa anak alumaban. Patayin na kun. Hoy Suji, mangrugi ka manin ako na ka. Talaga ka di akayat mong timatay. Wen, kayat ko. Ah, kastagayam ah. Sige, siya kung timang danog kan ka. Onya, nasakit. Wen, pusansot. Nagsakit. Anay ko. Onya, kayat mo timatay. Tas siya kung timang patay kan ka. Ah, inot abugbugan ka. Aging gat mapugsat ti angis mo. Ha? Suji, di ka kundi karit amatay kan. Tanaim nas ti agbyag. Mawatam. Kayatan dito eh. Nahuma akong dito eh. Nita, agsangit kit din. Awan ti lalaki nga agsangit, Suji. Ti lalaki, rumbang anatibkar. Mala, agsagana kayo kini Michael. Tagis paring kayo. Ya! Oops! Oops! Ya! Oops! Oops! Magkalisi kagayam, ha? Oh! Ya! Oops! Na-outbalance ni Suji. Gapo iti pa naglisik. Natumban. Salbag ka, Michael. Apa yan naglisi ka? Tumakder ka, Suji. Tayo tuloy yung tiaglaban. Wen, pusansot. Kabalamon ti lumaban, Michael. Manon, akakadwati kinai-sparring mo. Inabak mo ida. Talaga, anayulom amin ngayon surukin ka. Wan, Mang Pitong? Ang saan ka pa yung mabali na lumaban? Nang runa, iti pinustaan the big boss. Ay, narigatan. Ang mga nalalaing ti kalaban mo kat patayin na ka. Ha? Wan! Isuasan pa yung mabali na lumaban ka. Kan mabutay ngak, Mang Pitong? Natural nga agbutang ka. Tasan mo't basta-basta. Nagiti kalaban tayo. Mang Pitong? Wala. Agi na natakit din, Michael. Madamdamapay. Iwarasan na bus ansot ti makan. Mangantay unton. Awan na talaga ni Roldan, di kalapaw na. Nakarikap mat. Ay, saan niya na simsimra kiti klase na? Talaga nagsardengan. Uy, kasano nga ta? Sumragak dita kalapaw na. Kitaak na mabali na ka sumrak dita. O minumag iti danom. Kan, mabisinak pa yan. Ha? Ni, adda bakit alumabas? Agda magakman kitikan ko na? Amangan maamuna ti ayan ni Roldan. Asit gag. Nana? Siyak ni Vina, nainbag nga oras yo. Ay kastamot basang. Sa dino ka diti pagturungan nyo. Taan dapay bayon nyo. Ay inak man ijay balay ti anak ko. Ay, kastagayam, Nana. Nana?
Amamuyo ka din ni Roldan? Te akin kalapaw iti dayta a kalapaw? Ay, wan. Wan basang amok tapagayam ko idi ti apong da. Ay, kastagayam nana. Amuyo ka dino sa dino ti ayan na ita? Ne. Awan ka di ta kalapaw na. Awan nana. Nabayagan adi simrak iti klase na. Iso nga umay ko kumasarungkaran. Ngam awan mat gayam. Ay, jak mo basang. Amagano adalaang met di ta umana. Ay, kasta nga ta? O sige nana, agyaman ak unay. Sige nga rod basang. Tane, inakon. Agyaman ak manay nana. Nakastrigak matlangan diti kalapaw ni Roldan. Ni, anya dagita nakasigpit iti diding. Surat samat dagita kita agman. Surat nga agpaiso. Dati may isa. Surat ni Layla dayto Kat ibagbaga na nga inmay dito ngam di na nadanon ni Roldan. Imaysa, basa agpay. Surat ni Roldan para kay ni Michael. Basaag. No kasta? Saan pa yan nagaw-awit ni Michael? Ay, piman mat dagito'y ngagkabsat. Adda ni Layla iji bukal yun. Kanaban mat ijay ni Roldan. Ay, talaga pinanawan da ko na. Ngam, anya nga tanwag transfer ak mat tani iji bukal yun. E di kasta, agkakadwa kami matlaan kada Layla. Adeta, naisirak matlaang anaimbag ti Rida ti kalapaw ni Roldan. Ay, nagdalusak pa'y di taonag. Iti kasta, nadalos inton umay ni Roldan. Adamot surat ko para king kwa niya. Mabasa nanto no bilang taumay. Vina! Ni Layla? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!